iyo kivuga Saudi Arabia buri muntu bibwiye cyangwa se muri kubiganiraho wese ahita yumva igihugu cy'igihangange kirimo abahirwe benshi bafite amafaranga ahagije kandi akaba ari n'igihugu kirimo ibikorwa byinshi bitangaje. Si ibyo gusa kandi ibyo bikorwa byose bikaba byarakozwe n'abantu cyangwa se byaremwe n'abantu. Urugero rwiza ni nk'inzu yitwa Abraj Al Bait Royal Clock Tower. Iyi akaba ari inzu iherereye i Maka, urakaba ari n'urwo rusengero rukuru abantu bose bava imihanda yose mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye baganaho bavuga yuko bagiye ku butaka butagatifu. Si ibyo gusa kubera ko Saudi Arabia ifite n'ibindi bikorwa byinshi cyane igenda ikora kandi ishoramo amafaranga. Reka ibyo tube tubiritse, ahubwo ariko uyu munsi tuze kuganira ku mushinga uri kuzamurwa muri Saudi Arabia uzatwara akayabo ka triliyoni y'amadolari y'Amerika ukazamara imyaka irenga 10 kugira ngo ubashe kuzura. Uyu nguyu nta wundi ni umushinga witwa Neomi. Murakaza neza mu kiganiro cy'uyu munsi. Niba utarakora subscribe manuka aho ngaho yikanda ubundi ubyere ibiganiro byose bicukumbuye bica kuri ino channel. Nongeye kubasuhuza mbahaye ikaze mu kiganiro. Ikiswe Neomi Giga Project yakaba ari umushinga wo kubaka umujyi muremure ugera ku nyanja y'umutuku cyangwa se kizwi nka Red Sea kigere kuri Saudi Arabia. Uyu mushinga watangiye umwaka wa 2017 gusa bakimara kumurika abantu benshi bo ku isi ntago babashaga kumva ukuntu igihugu nka Saudi Arabia kigiye gushora amafaranga arenga biliyoni 100 z'amadolari y'Amerika ku mushinga nk'uyu nguyu ndetse uzatwara igihe kinini. Twese tuzi inzu yitwa Burj Khalifa iherereye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu mujyi wa Dubai. Iyi nzu nayo bakimara kwerekana ko bagiye kuyubaka, abantu benshi bavuze yuko bitakunda yuko inzu ndende nk'iriya bayubaka ngo irangire. Bidashyize kera inzu yaje kurangira, Abanya-Saudi Arabia nabo baza kubona yuko ibyo byose bishoboka, batangira kuzamura imishinga ikomeye kandi ishorwamo amafaranga menshi kandi ikamara n'igihe kinini. Muri iyo mishinga yose reka duse nk'abavugaho imishinga 4 ubundi yose tuyireke tuze kujya kuri umwe abo tuvugaho cyane. Umushinga wa mbere batangiye ni uwitwa Red Sea Global Hotel. Uyu bakaba barawutangiye umwaka wa 2019 nibwo batangiye kubaka. Undi mushinga wa kabiri ni uwitwa Qiddiya. Uyu Qiddiya akaba ari umushinga nawo kubaka amahoteli menshi ashingiye ku muco w'Abanya-Saudi Arabia. Gusa izi hoteli nazo zikazaba zifatanye na mize nini zajya zisurwa n'abantu benshi b'abakerarugendo bagiye bava mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye baje gusura kino gihugu cya Saudi Arabia. Iyo mishinga yose ihagarara n'undi mushinga wa nyuma witwa Neomi. Akaba ari umushinga uzatwara biliyoni 1,000 z'amadolari y'Amerika kugira ngo ubashe kuzura. Uyu mushinga bawutangiye umwaka wa 2017 bawumurika, gusa bakimara kuwumurika igihugu cya Saudi Arabia na leta yabo batangiye gushaka amafaranga bazakoresha kugira ngo bubake uno mushinga. Ushobora kwibaza ngo ese uyu mushinga ubundi uteye ute cyangwa se n'inyubako zizaba zubatswe mu buhe buryo? Uyu mushinga ukuntu bawukoze, Abanya-Saudi Arabia bavuze yuko ari umurongo munini wagombaga kuva mu misozi ya Neomi mu gihugu cya Saudi Arabia. Uwo murongo ukazaca hagati mu butayu ubundi ukazarangira ku nyanja itukura. Nimvuga umurongo niwumve nk'umurongo usanzwe kubera ko azaba ari amazu menshi yubakiye hamwe ari kumwe atondekanyije akora umurongo nk'ugenda ukagera ku nyanja itukura. Kuva muri iyo misozi ya Neomi uca mu butayu mpaka ukagera ku nyanja itukura harimo kilometero 170 cyangwa se mayiro 105. Izo kilometero zose 170 zari kubakwamo amazu, amahoteli, amavuriro, ibibuga by'imipira cyangwa se gukorera siporo ndetse n'ibindi bikorwa remezo byose bituma bihuza abantu. Leta ya Saudi Arabia yagisohora igishushanyo mbonera kino projet. Bavuze yuko aya mazu azaba ari muri kilometero 170 azaba afite ubushobozi bwo gucumbikira abantu miliyoni 5 bose baba muri izo nzu, nta gikorwa na kimwe cyangwa se ikindi kintu cyose muza rusange bagomba kuburamo aho ngaho. Leta ya Saudi Arabia kandi yavuze yuko hagati muri ubwo butayu izacukura metero 500 z'ubujyakuzimu ubundi bagahera munsi bubaka iyo mijyi, bakubaka guhera munsi amazu agerekeranyije mpaka kugeza hejuru ku butaka. Si ibyo gusa kandi leta ya Saudi Arabia yasobanuye yuko uwo mujyi bazubaka nta modoka n'imwe zizaba zemerewe kugendamo cyangwa se imodoka zemerewe kwinjiramo. Tuvuye ku burebure bwa metero 500 guhera hasi kugeza hejuru ku butaka n'umurambaro wa kilometero 170 z'uburebure, bavuze yuko
uyu mujyi ugomba kuba ufite umubyimba wa metero 200. Biratangaje kubona umujyi wubatse hagati mu butaka, ahantu hataba ubuzima, hataba amazi, kandi abantu bagashobora kuba baba muri uwo mujyi nta kibazo kindi na kimwe bafite. Gusa Saudi Arabia yavuze yuko abantu bose bazaba baba muri iyo mijyi bazaba bafite ubushobozi bw'uko bashobora kwiga, bakajya mu mahoteli arimo aho ngaho, bagakora siporo ndetse n'ikindi kintu cyose gihuza imbaga nyamwinshi y'abantu. Mu mwaka wa 2023 mu kwezi kwa 8 nibwo Saudi Arabia yari yatangiye gukora uno mushinga batangiye kubaka. Gusa itariki 9 z'ukwa kane mu mwaka wa 2024 batangaje yuko uno mushinga ugiye gusubira inyuma cyangwa se ukaba usubitswe kubakwa kubera yuko amafaranga bari bakeneye muri uno mushinga yari menshi cyane, kandi Saudi Arabia ikavuga yuko aya mafaranga yose itazayakusanya ngo iyabone. Mu guteganya yuko uyu mwaka wa 2024 ugomba gutangira amafaranga yose bayafite, ntibyabashije gukunda, bituma uyu mushinga bari baratangiye bawusubiza inyuma kubera yuko bari bavuze yuko bagomba kubaka mayili 105 cyangwa se kilometero 170 z'umurambararo. Icyumweru gishize batangaje ko ku mafaranga bafite ni make cyane, bagiye kubanza kubaka kilometero 2 gusa na metero 400 yonyine. Ayo mazu azaba afite ubushobozi bw'uko yabasha kwakira abantu 300,000, bakaba muri ayo mazu nta kibazo na kimwe bafite kandi icyo bakeneye cyose bakibona. Neom Giga Project uyu akaba ari umushinga Abanya-Saudi Arabia bavuga yuko nyuma yuko ubukungu bwabo bwari bushingiye kuri peteroli n'icukurwa rya gaze mu gihugu cyabo, ahubwo uyu mushinga nimumara kuzura muri 2030 bavuga yuko ikintu cyo kizaba kigiye kuba ikintu cya mbere kizajya kinjiriza amafaranga menshi mu isanduku ya leta ya Saudi Arabia. Bavuga yuko ubukungu bwabo kuba bushingiye ku icukurwa rya gaze na peteroli, bakeneye ikindi kintu kibinjiriza amafaranga kubera ko peteroli yabo na gaze bavuga ko iri gukendera mu gihugu cyabo. Neom Giga Project cyangwa se ushatse wayita umujyi w'ahazaza, umujyi utangaje uzaba urimo buri kimwe cyose gikenerwa n'ikiremwa muntu. Uyu akaba ari umujyi uzinjiriza amafaranga menshi y'amadolari ya Amerika igihugu cya Saudi Arabia. Leta ya Saudi Arabia yatangaje yuko nubwo basubije inyuma uyu mushinga, bagiye kuba babanje kubaka agace gatoya, intego zabo zo kubaka uno mushinga wose wa kilometero 170 batawuretse, ahubwo bategereje gukusanya amafaranga menshi azubaka uno mushinga ukarangira. Uyu mushinga ukaba wateganyijwe kuzarangira mu mwaka wa 2030, gusa bikaba biri kuvugwa yuko haziyongeraho indi myaka kubera ko hagiye kujyamo indi myaka uyu mushinga barawusubitse batari kuwukora. Nongeye kubashimira mwese mwabanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Ushaka kuduha igitekerezo cyangwa inyunganizi, wajya muri comment ukandika icyo gitekerezo cyangwa inyunganizi ushaka kutugezaho, ubundi cyaba ari igitekerezo tukazakiganiraho ubutaha. Nongeye kubashimira, ibiganiro byacu nakagaruka.